سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تبوكت كونا ناي وتر تمنيت نايو لومون كم وترو علا قداس نزلهم زيناتات ناي عالم حزنا لكم قريبنا لنا أبي أوروبا زيادة تقرأ كل وين لهم زينا أوروبا مسرشة اتخذوا زلا قعزو نبي قصي وزدالو متى نتكوينات زنا وحقي متى أوروبا أنت كمسل غل عبوت هدراو عين ترى يكون سبوت تبع عيني بدبلوماسيا وعيني كم هو تود بأوروبا حبرة زبال انت عينت بده كوغت ما يخل بخمي كخسوغر يخل نوع كن فتنينا معناته زدقاقم بفلا بزوان زمان نابرت عزمة سلو قانقانا بفلا ابت ودب وي ونبتنا بالا هاجراتنا نرزلنا في كورستن عبيت هاجرات بالا جرمن فرنسان توي مرحنات كم زي رخبان رلنا سلازين بعلى نساتر نتزلوا المرحنات بنك ايران كاليانز داليا زلوا تن كل جينا بنهاجراتهم زحالي مرحت زمرح زلوا هاجرات ويمون قداينا هاجروم زقدسهم قداينا هزبهم زقدسهم زلوا مرحتي نزي أوروبا حبرت براسل زخطلو زلوا بتريهم زقامو زلوا مهنياتو نتي أوروبا لكيمون أبدل هامتي وزدهم زلوا يرأيهم سلا زلوا ركع كم زاب ميوم زرأي زلوا نجر كل سب زريو زلوا سقاميو تبي كوميشنجن كرياي للني زلوا نسو نتناتو دا يكون سراشا تودق على نبراشا قص ترايت مزلو تحتو نسخا اللي مكتودق كم تخل زي مفلاتيو كالايك نسخنا ودقة ترها تلها هين كان راشا حس كانت تفاقة من يزرب عند عرض بايلو أمريكا يزرب بس زلزي very simple logic كم ببوا ويونعوز خون بوليس غورو زي كل مرة حتى براسل سلزلو اتم مرحتي مستم براسل زلو زقبر زلو كنتات كرينا مجمر يا بيوكرين كنجمر. Switching focus, Ukrainian President Volodymyr Zelensky has said that he believes firmly that Donald Trump will bring the war in Ukraine to an end. But the immediate question is how exactly will that happen? How will Donald Trump end the war? His envoy general, Keith Kellogg, poised to visit Kiev in the coming weeks. Our next report now taking a look at what could be Donald Trump's strategy. And will it be agreeable to Russia and more importantly, Ukraine? هجي انتايو زبال زلو ناي يوكرين ناي دونالد ترامب نفس الان زمصلو معلتات ناقربه زخدلو مطونو دما اتي دونالد ترامب كغبر زخل بوليسي ان نصره وي ون اتليست مرغص ناي دونالد ترامب ان نصره يمصالو بوليسي ناتو دونالد ترامب بزخون يخ منغدا ينصرنا لو ግን حدا ነገር ግን እና ተደጋገመ ድመጻሎ ካበይ ኸሱ ካብ ምዕራባዊ ሚድያ መጀመሪያ ነታ አሜሪካ ትገብሮ ንሱ ክዛረበሉ ዝጀምር ክሪያ ከለና ሰብ ክለማመዶ ስለ ዘለዎ ንሶም ድማ እንታይ ዝብሉ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ንኣሜሪካ ካብቲ ኩናት ከውፅኣ ከም ዝኽእል ወይ እውን እቲ ኩናት ጠጠው ከብሎ ከም ዝኽእል እዚ ንዩክሬን ደጊፎም የእምንዎም እዮም ዘለዉ ምዕራባዊ ሚድያ ክብሎ ከሎ እቲ ፕላን ከምኡ ክኸውን ስለ ዝኽእል እዩ ሚሳኤል ክብ እዮም ኣሜሪካ ከፍቅዱ እዮም ኣሜሪካ ከምዚ ክገብሩ እዮም ክብሉ ምስ ፀንሑ ሽዑ ኣሜሪካ ተፍቅድ ከምኡ እዩ ብፍላይ ኣብ ኩናት ናይ ዩክሬን ዝረኣናዮ መጀመሪያ በሚድያ ገይሮም እዮም ነቲ ኩነታት ነቲ ህዝቢ ዘላማምድዎ ሽዑ እቲ ውሳኔ ሃንደበት ኣይከውንን እዩ ምክንያቱ ተቃዋሚ ናይ ህዝቢ ካ ከይጋጥሞም ስለ ዝፈርሁ ዘለው ድሮ ነዊሕ ፑሽ ገይሮም ስለ ዘለው ካብ ህዝቢ ኣንፃር ህዝቢ እናኸዱ ነዊሕ ከይዶም ስለ ዘለው ጥንቃቐታት ክገብሩ እዮም ዝደልዩ እጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ወኪል ናይ ዶናልድ ትራምፕ እቲ ኪፍ ኬሎግ ዝበሃል ስፔሻል ኤንቮይ ናይ ኣሜሪካ ናብ ጉዳይ ዩክሬን ራሽያን መሪፅዎ ዘሎ ናብ ዩክሬን ገፁ ክጓዓዝ ስለ ዝኾነ ነቲ ናይ ራሽያ ድሌታት ነቲ ናይ ኣሜሪካ ድሌታት መጀመርያ ምስ ዩክሬን ክዘራረብ እዩ እንተተኻኢሉ ፍቓድ ተዋሂቦ እውን ናብ ራሽያ ክጓዓዝ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ዳርጋ እቲ ምዕራባዊ ሚድያ ነዛ ዘረባ እዚኣ ሸንኮለል የብላ ኣሎ ብኩሉ መንገዲ ክንሪኣ ክንፍትን ኢና እንታይ እዩ እቲ ዝበሃል ዘሎ US President-elect Donald Trump's special envoy to Ukraine is expected to visit Kyiv this week on a fact-finding mission. Mr. Trump has promised to end that war quickly, and his envoy has published a plan to do so. Under the proposals, Kyiv would have to give up territory and abandon any immediate hope of joining NATO. Nearly 3 years of fighting, hundreds of thousands of casualties on both sides. ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ስፔሻል ኤንቮይ እንታይ ከም ዝደሊ ዶናልድ ትራምፕ ወይ እውን እሱ ንባዕሉ እዚ ስፔሻል ኤንቮይ ተመሪፁ ዘሎ ሰብ ሓደ ፕላን ነይርዎ እዩ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዩ ቅድሚ ዝተወሰነ ግዜ ድማ ሓደ ናቱ መርገፂታት ክኸውን ኣለዎ ዝበሎ ነገራት ነይርዎ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ኩናት ክውድኦ ከም ዝደሊ እንተተኻኢሉ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓት ክውድኦ እውን ከም ዝኾነ ብዙሕ ግዜ ተዛሪቡ እዩ ቤዝ ናቱ ድማ ሓደ ካብቲ ዶብ ክዓፅወየ ኩናት ዩክሬን ጠጠው ከብለየ ከም ትሑዛት መዛሙር ገይሩ ዝወሰዶ እዩ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ he has to deliver ሕጂ ነቲ ዝበሎ ከተግብሮ ተኮይኑ እዚ መሪፅዎ ዘሎ ሰብ ተደጋጋሚ ከም ዘምፃኽልኩም ዋላ እኳ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዝበሎ ጥራይ ዝገብር ኣብ ዝሓለፈ ምሕደራ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ድማ እትኡንኮ
እሙን ኣገልጋሊ ኮይኑ ዝቐፀለ ሓደ ካብኣቶም ስለ ዝኾነ ይደጊሙ ነዚ ብጣዕሚ ሰንሲቲቭ ዝኾነ ቶፒክ ምክንያቱ ዩክሬን ማለት እቲ ሓደ ካብቶም በዳሕቲ ቶፒካት ወይ እውን ኣርእስታት እዮም ንዶናልድ ትራምፕ ኣንጻር እቲ ኩሉ ሚኒስትር ምክልኻል ናቱ ኣንጻር እቶም ኩሎም ኣፅዋር ዘፍሪ ካምፓኒታት ክውስን ስለ ዝኾነ እሺ ዝብሎ ቃሉ ክዕብር ዘይክእል ሰብ ክመርፅ ዝኽእል ከምኡ ድማ በቶም ብሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ምክልኻል ናይ ኣሜሪካ እውን ተቐባልነት ዘለዎ ዝጂ ጀነራል ዝነበረ ስለ ዝኾነ ገዲም ወታደር እውን ስለ ዝኾነ ብከምኡ ተቐባልነት ኣለዎ እዩ ስለዚ እቲ ስትራቴጂ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ምምራፁ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ከም ዘይኮነ ንፈልጥ ኢና ብኣታቶም እውን ተቐባልነት ክረክብ ዝኽእል እዩ እቲ ሕቶ ሕጂ ነቲ ኩነታት ናበይ ገፁ ክወስዶ ይኽእል ናብ ዩክሬን ክመፅእ ተባሂሉ ኣሎ ፋይን what's going to happen ኣብ ዩክሬን ከይዱ Ukraine has a plan. Called America First, Russia and Ukraine, Kellogg proposes that the US suspend future military aid for Ukraine unless it sits down at the bargaining table with Russia. Kellogg's plan calls for putting off NATO membership for Ukraine for an extended period in exchange for security guarantees from the US and other powers for Ukraine. Russia would keep control over Ukrainian territory it now occupies. Ukraine would not have to recognize Russian. So, እንታይና ንርኢ ዘለና እዚአን እተን ነጥብታት እዚ ኬሎግ ዝበሃል ኬሎግ ዩክሬን ፕላን ዝብልዎን እዮም እተን ፕላናት ድማ እንታይን ዝብላ ቁፅሪ ሓደ ዲሌይ ኔቶ ሜምበርሽፕ ኔቶ ዩክሬን ኣባል ናይ ኔቶ ክንከውን ኣለና ኢሎም እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ክደናጎሎ እንተተኻይሉ ክግበር እውን የብሉን እዩ ዝብል ማለት እዩ ሶ ጉዳይ ናይ ዩክሬን ናብ ኔቶ እዚ ሕቶ እዚ ቭላድሚር ፑቲን ከምኡ ድማ ሚኒስትር ምክልኻል ናቱ ሰርጌይ ላቭሮቭ ኣነፂሮም ኢሎም እዮም ናብ ኔቶ ዩክሬን ክትኣትያ ዝብል ዘረባ ፈርጌት ኢሎም እዮም ርስዕዎ እዚ ኩሉ ኩናትን ደምን ተፋሲስና ዘለና ንዩክሬን ናብ ኔቶ ከይትእትው እዩ ኔቶ ኣብ ኣፍ ደገ ገዛና ክመፀና ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ኣይነፍቅድን ኢና ምናልባት ሕጂ እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ ኣሜሪካ ነዚ ዲሌይ ኔቶ ሜምበርሽፕ ኢሎም ዘይተወሰነ ግዜ ከነናውሖ ኢና ድሕሪ ኢሎም ምናልባት ብውሕዱ 20 ዓመት ድዩ ገለመለ ድሕሪ ኢሎም ኣብ መንጎ ድማ ኔጎሽት ክንገብሮ ኢና ገለገለ ድሕሪ ኢሎም ሜይቢ ገለ ክግበር ይኽእል ክኸውን እምበር ራሽያ ብፍጹም ክቕበልዎ ከም ዘይክእሉ እቲ ናይ ኔቶ ሜምበርሽፕ ናይ ዘለንስኪ ወይ ናይ ዩክሬን ሓደ ካብቲ ተሪ ነጥብናቶም እዩ ስለዚ ኣብዚያ ነጥቢ እዚኣ ናብ ራሽያ ቅርብ ዝበለ መርገፂ ሒዙ ዘሎ ስለዚ ኣብ ቀረባ ግዜ ናብ ኔቶ ምእታው ናይ ዩክሬን ከም ዘይሕሰብ ነጊርዎም ነይሩ ሴኪሪቲ ጋራንቲ ናብ ኔቶ ስለ ዘይኣቱ ግን ሴኪሪቲ ጋራንቲ ክንቦም ክንክእል ኣለና ራሽያ ደጊማ ከይትወሮም ይብል ኣሎ እጂ እዚ እቲ ጋራንቲ ንሱ ከምዚ ሓደ ባፈር ዞን ጌርካ ኣብ መንጎ ናይ ኤሮጳ ሰራዊት ከኣቱ ዝኽእል ገለገለ ይብል ኣለዉ ራሽያ ድማ ንዑ እውን ኣይተቕበሎን እያ ኣብዚ ዓዲ ሰራዊት ናይ ካልእ ኢትኹም ንራሽያ ንዩክሬን ኣደላዲልኩም ኩናት ክጅምሩ ተዘይኮንኩም ካልእ ነገር ትገብርዎ የብልኩም ኖ ካልእ ዓይነት ጋራንቲ ጥራይ ክወሃብ ዝኽእል ክብሉ እዮም ራሽያ ኮንትሮልስ ቴሪቶሪ ኦኪፓይስ እቲ ሒዛቶ ዘላ ራሽያ ኮንትሮል ትገብሮ ማለት እዩ ይብል ኣሎ ዩክሬን ሪናውንስስ ፎርስ ቱ ቴክ ባክ ቴሪቶሪ ብዝኾነ መንገዲ ድማ ነብሳ ክትከላኸሉ ትኽእል ዩክሬን ድማ ሓገዝ ክወሃብ ኣለዎ ራሽያ ሳንክሽንስ ሪሊፍ ከምኡ ድማ ኣብ ራሽያ ወሪዱ ዘሎ እገዳ ድማ ኩሉ እንተዘይኮነ እውን ገለ ክለዓለሉ ዝኽእል መንገዲ እዚ ከዓ ንራሽያ ምትብባዕ ማለት እዩ ነቲ ስምምዕ ክትሰማማዕ እንድሕር ኮይና ሓደ ካብቲ ንራሽያ መዘራረቢ ዓርሲ ክኾኖም ዝኽእል እገዳ ከነልዕለልኪና ብምባል ክኸውን ዝኽእል ስለዚ እዚ እቲ ፕላን ናይ ኬሎግ ዝብልዎ ዘለው እዩ ኣብ ጣውላ ንዘተ ከቀራርብ ዝኽእል ኮይኑ ይስምዓኒ ግን እቲ ሕቶ ኣብዚ እዋን እዚ ዶናልድ ትራምፕ ወይ እውን ኣሜሪካ ንራሽያ ክፀቕጥሉ ዝኽእሉ መንገዲ የለን ኩናት ነዊሕ ስለ ዝኸደ ኣብ ጣዕዶ ኩናት ድማ ራሽያ እናሃረመት ስለ ትኸይድ ዘላ ንመን ኢኻ ትብሎ ንራሽያ ወይ እውን ንፑቲን ኣብ ጣውላ ክግድርዎ ዝኽእሉ መንገዲ ከምዘየለ Russia would get relief from sanctions after it signs a comprehensive treaty. Kellogg has also said Washington should increase support for Kyiv if Russia refuses to negotiate. Until recently, Ukrainian President Volodymyr Zelensky consistently said that Ukraine must get back all the territory it's lost. But now he says he'd be willing to use a diplomatic process, rather than more fighting to do that. We asked people on the streets of Kyiv how they would feel about giving up territory in exchange for ending the war. Ukraine must get back. So, among Hanta Iluneru is كيلو كيف دبهال عند حري راشا امبي لابز سممع انا زحس دغربو زلو حسابات مسممع عند حرابيا تنادما ببزح اصوار نمن كنبينا يوكرين كنبومينا كنعتقومينا كساب عنكرهم كنعتقومينا اشعر ما نتكوينات كنبرتو اينا ازيا كم ليفرج مالتي راشا نو عند حريلا بوتين نو عند حريلو ني يوكرين كساب عنكرا كنعتقا كنفتنينا بزبل المفرار هنا بكتقامولو مخانم دما ابتي صحفنات وي ونات زغربو بيبر تغليص نيرو
تحطو حجي بزي منقد زي أبي كبصحو يقولوا اسكاز بيوكرين كان تايبل بزعبات كوينات مريضهم زحتوهم زلو سبات انديهم اسكان اسمع يوم تايبلتهم حزبي أبي يوكرين زلو بزعبات زي I think every citizen will be against losing territory. Why? Because the loss of territory would only delay the war and it would continue later. Unfortunately, Russia understands only brute force and resistance. I wouldn't want to lose any territory because I feel so sorry for the guys who are currently fighting and those who have died for these territories. And how do they feel about taking NATO membership off the table in order to end the war? It would be great if Ukraine were accepted into NATO. بحفجة قال لك هابتوم زاري زقبروهم زلو عبزي راشا يوكرين بفتصم مريت كتبيه بلاني انزول زلو I know سيفيلاو كدان حساب كتما كوفيلكا كتبلو تخلن ابتي جنبارات طويلكا كتبلو تخلن انا بيني بحفشا زخونه مريت كنهبيه بلان زعينتو زربايو امنيتو خا قبلوهم كم زي كونو خاي زنقر زلو نيتو دزقبلونا صبغيهم زبلو زلو تديله اتدحريهم زلو مقابريو سلازي كني منسي كطفهم زلو I don't know. But I believe that even without NATO, countries should support us. Within NATO too, not everyone helps us, and some nations put obstacles in our way. I'm not sure that NATO alone, as recent events unfortunately show, can provide what we might call preemptive protection or guarantee that no one will attack us. If Ukraine isn't accepted into NATO, that means we need to arm ourselves even more, and we need to change our domestic policies. But without Russia, بحفشة كم زبال زلو تي كنتات كريا خلنا يوكرين تم هزبي ساتم سلكت جرام زقبروا ميمبر تهزبي استفرار غيا عبت بفلا عبتك أنه كينات بعلم زقبروا كار انترفيو نيرو عبتي قد ما جنبار زلو هزبي انتاي ترجمت زي وجز كايز زلو سب كل تأفيو مريت ولا وريت سلم تايز كنت تطو زي بليم زبلو زلو مهنياتو اتقد ما جنبار زلو كتماتات مولو كمبليت عاني هزبي معاتي موتالو من سي معاتي موتالو نماني تمريت تريفهم موداتها نخالو نجبتي كون زغل تدحينوني لهم سلازي بستقالة متن التكوينات تتوقف له الزبل مرقتي زلو جن again مريتهم select جيرهم سلازبل it's quite different أبزين غير تجي بزي كنريها. Before I discuss the political news, the political information, just to say that I'm also going to firstly look at the military situation. And though I'm going to try to do it more briefly than usual. I say that because every day now, the pace of the Russian advance in southwestern Donbass appears to accelerate. We have more news of a growing Russian breakthrough in the Oskol and Zherebets river lines. And it's increasingly looking as if the battle for Kursk region is becoming now the battle for the town of Suja, which the Ukrainians appear to be reinforcing. But let's focus firstly on what's going on in southwestern Donbass. هجي هذا كابتن نزل كنتات بغربة تقتاتيلو أبديت كيل أنا إذا كيناتيو ألكسندر يزبال أبزح زياب channel وندم تعين تايز بنزلوا مجمرة بوت هذا روا عينك الرياق خلنا تكونتات الرشا بسفح ملك تسعر كم زلا أبتي كينات زكاية زلوا بفلا يبتدون بس بالتي العلا قداس نزلوا بوتات مالتيو أبو رشا بقول من قدي تدف كم زلان كم معلتنا دما استفل عليه بوتات بريك ثرو بحال كمان تعجيتو كسجر زي كل زمسل زنبري نبتات بوتات تقاصر كم زلان أبتي كورسك ريجنز بحال زلوا سكبر زلوا كينات دما again أبون رشا ولا كبرتو كينات تغني بزجمتا نتبوتات بزح بوتانا تقاصر تخيل كم زلان أبو بفلاي فيديوهات كأود وتزلوا كتري خلها دسكح كويناتيو أقل إير ديفنس نا يوكرين أبزي بلي لهم زوج زلوا سبات بنفرت متيوم نتي تعمي كبيت كويناتي زكاية زلوا تانكس كات بفيديو تقري سخنا متوصل زين غلبر على بتي يوتيوب حدا يمتصوا له أبزنات الجانل كم تأكلنا كم تسوون هيدلني نختريون دسكاك سلا زغني وج مالت لك كم سبت طويل غلو مسائلات كميلة باليوم يعلب بدعمي حماق كويناتي زي ني بحكي حماق كويناتيو سب نات فنجر خلو بفيديوز قد حلو خلو تندروناس فيديو اللون مثلني مزيان نبت بوتات كحرمة خلو أنا تسب كقاصلة خلو جلسي بدرون نتتانك كتقاصلة خلا جلت درون تسألها مجمرة تسأل دم نبتي ساتلايتي مثلا بفيديو صويب زي ناي بحكي نت حماق نقرات بفيديو استقرت أو غني خاطري كتبل تخل زي ناي بحكي حماق كيناتيو زي
እዚ ኩናት እዚ ጠጠው ክብል እንተዘይኪኑ ኤውሮጳ ናበይ ገፃ ክትከይድ ከም ትኽእል ንምግማቱ ከቢድ ኣይኮነን ሕጂ ናብቲ ፖለቲካዊ ሓሸወ ናይ ኤውሮጳ ክንሰግር እንዲና ግን ቅድም እቲ ወታደራዊ ኩነታት ክንርድኦ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ እድየ ንብድደይ እቲ ኩነታት ናቱ ብትክክል ሰብ ክሳብ ዘይተረድኦ ምርዳእ ዘድልየ እዩ ምክንያቱ ብዙሕ ሸፈጥ ኢና ንሪኦሉ ዘለና ኤግዛክትሊ ኣብ ኤውሮጳ ዝገብርዎ ዘሎ ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ሃገራትና ባለ ኤርትራ ብፍላይ ብመንገዲ ኢትዮጵያ ድዩ ብመንገዲ ካልእ ገይሮም ዝገብርዎ ዝነበሩ መዓልታዊ ዝግለጸልና ዘሎ ኣብዚ ክትፈልጡ ዘለኩም ኢትዮጵያ ከምዚ ዓይነት ሶፊስቲኬትድ መንገዲ ይሕግዝዋ ይነበሩም ግን እዚ ንዩክሬን ዝገብርዎ ዘለው ንኢትዮጵያ ብኩሉ መንገዲ ክሕግዝዋ ከሎ ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ታክቲክ እዩ ብርግፅ ንኢትዮጵያ ክሕግዙ ከሎ ኣንጻር ኤርትራ ዝቃወሞም ሓይሊ ስለዘየለ ብዙሕ ክሕስቡ ይግደዱን እዮም ነይሮም ይሕስቡ እንዲዮም ግን ብዙሕ ኣይግደዱን እዮም ነይሮም ኣብዚ ግን ነቲ ህዝቦም ኣንጻሮም ኮይኑ ስለ ዘሎ ኣገባብ ኣተሓሳስባ ንሚድያ ከመይ ይጥቀምሉ ከመይ ጌርካ ነገራት ድራማ ትፈጥረሉ ገለ ብዙሕ ነገር ክትመሃር ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ካብዚ ካብ ካልኦት ከጋጥም ከለካ ክትመሃሮ ስለ ዘለካ We've heard less about the situation around Velika Novosilka over the last couple of days, but the likelihood is that the Russian ring on this small town has tightened. There's apparently been many Ukrainian counterattacks. None of these, however, seem to have made any significant progress. At least I've heard no reports that they have. And anyway, I suspect that at some point over the next couple of days, the Russians will launch a storming operation in Velika Novosilka, and this small town in turn will fall. In the area of the town of Kurakovo, now firmly under Russian control, as confirmed by Russian and Ukrainian commentators, the Russians are now pushing. እቲ ኩናት ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ከም ዘሎ ኣብ ልዕሊ ድማ ራሽያ እትገብሮ ዘላ ስጉምቲ ንቅድሚት ማለት እዩ ነዚ ስለ ዝፈልጡ ድማ እዮም እዚ ተብ ዝበሃል ዘሎ ብኩሉ መንገዲ ናይ ኣሜሪካ ሓይሊ ዝጓየዮ ዘሎ ከምኡውን ኤውሮጳ ኮምሸትን ዋዕላን ሽግርን ገለመለን ዝገብሩ ዘለዉ እቲ ኩነታት ኣብ ባይታ ይርይዎ ስለ ዘለዉ ኣብ ባይታ ድማ እቲ ኩነታት እናተቀየረ ክመፅእ ከሎ እንታይ እዮም ክገብሩ ዝፍትኑ ኩሉ ግዜ ነቲ ናራቲቭ ነቲ ትረኻ ኣብ ፖለቲካዊ ጉዳይ ክቅይርዎ እዮም ዝፍትኑ እዚ ከዓ እገዳ ብምግባር ድዩ ነዳዲ ጠጦም ብምባል ድዩ ካልእ ነገራት ናራቲቭ ክፈጥሩ ክኽእልሎም ብዛዕባ እቲ ኩናት ከይዝረብ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ እቲ ሚድያ ዩክሬን ክትዕወት ከላ ኩሉ እቲ ፎከስ ኣብቲ ኩናት ክገብሮ ከሎ ዩክሬን ክትሰዓር ከላ ግን ካልእ ኣርእስቲ እዩ ዝደሊ ካልእ ኣርእስቲ ሰብ ብዛዕባ እቲ ኩናት ከይዛረብ ብዛዕባ እቲ ኩናት ምይይጥ ከይካየድ ወይ እውን ዲስካሽንስ ከይግበር ካልእ መንገዲ ክሽፍን ክትክእል ኣለካ እዚ ኩናት ናይ ዩክሬን ኣብ ዩክሬን ራሽያን ዘሎ ጥራይ እንተዝኸውን ነይሩ መተረስዐ ነይሩ እቲ ዝዓበየ ክፋል ናቱ ኣብዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና እዩ እቲ ኩናት ካልእ መልክዕ ስለ ዘለዎ እዩ ወረዛ ኣብ ዝረአዮ ሕጂ A row is brewing in Europe between Ukraine and Slovakia. The bone of contention is gas, Russian natural gas to be specific. On New Year's Day, Ukraine shut off gas supplies from Russia. The supplies were part of a 5-year-old deal. Kiev was obligated to let Russian gas flow through its territory. Despite the war, this gas flowed. But that deal ended on 31st of December, so Ukraine shut the pipes. This had a knock-on effect. ሕጂ ኣብዚ ኣብ ኤውሮጳ ክልተ ነገራት ተፈጢሮም ኣለዉ ሓደ ካብኡ ድማ ውሽጣዊ ኩናት ናይ ኤውሮጳ ድማ እቲ ቀዳማይ ማእከላይነት ብናኾነ ዝመፅእ ዘሎ እዩ ስለምንታይ እቲ ዩክሬን ኩሎም ሃገራት በትን ዝሕግዝዎ ዝነበሩ ሎሚ በቲ ብራስልስን ከምኡ ድማ ብኔዮ ብዋሽንግተን ብዝወሃቦ ዘሎ ትእዛዝ ነቲ መስመር ናይ ነዳዲ ዋላ እውን ናብ ውሕዳት ሃገራት ዝኸይድ ዝነበረ ጠቕላላ ቆሪፁ ጠጠው ኣቢልዎ ኣሎ እዚ ስጉምቲ እዚ ንቭላድሚር ፑቲን ኣታዊ ናቱ ጠጠው ንምባል እዩ እዮም ዝብልዎ ዘሎ እቲ ዕላማ ግን ነተን ሃገራት ኤውሮጳ ኣንጻር እቲ ብራስልስ ዝኸዳ ዘለዋ ንምቕፃዕ ዝግበር ዘሎ ስጉምቲ ምዃኑ እዩ ዝንገር እንታይ ኢሎም ኣውፅኦም ነይሮም እዚ ንዝቐለበትልካ ኢድ ምቑራፅ ኢሎም ዘለንስኪ ኤውሮጳውያን ስሎቫኪያ ከምኡውን ሃንጋሪ ብዓቕሞም ሓጊዞም እዮም መዳውብቲ ናይ ዩክሬን ከዓ ስለ ዝኾኑ ብዙሕ ስደተኛታት ተቐቢሎም ዘለዉ ሃገራት ምዃኖም እዩ ዝንገር ብዓቕሞም እውን ኩሉ ዝከኣል ሓገዝ ዝገብሩ ዝነበሩ እዮም ስለዚ ንዓታቶም ቁጠብኦም ንክበላሾ ኢልካ ነዳዲ ወይ እውን እቲ ጋዝ ካብ ራሽያ ዝወፅእ ዝነበረ ምዕፃው ናይ ብሓቂ ቅቡል ወይ እውን ፅቡቅ ኣርእስቲ ከም ዘይኮነ እዩ ዝንገር ግን እዚ ከዓ ሓድሽ ተርእዮ ወይ ፍሉይ ተርእዮ ከዓ ኣይኮነን ምክንያቱ ኣገይን እዚ ነገር እዚ ክገብርዎ ከም ዝኽእሉ ወይ እውን ክግበር ከም ዝኽእልካ ዘይግመት ወይ ካብ ግምት ጠቕላላ ዝወፀ ኩነታት ኣይኮነን ስለዚ ኣብ መንጎ መራሕቲ ኤውሮጳ ሰፊሕ ዝኾነ ጋብ ዝፈጠረ ንህዝቢ ኤውሮጳ እውን ክመቓቐል ዝኽእል ጉዳይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ እውን ኣሜሪካ ብፍላይ ኣብዚ ናይ ሌቨሬጅ ይዛረብሉ እዮም ብመንገድናቶም ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ከምዚ መድረክ እዚ እንታይ ክኸውን ይኽእል እቲ ሕቶ ኣሜሪካ ክትከስበሉ እያ እዚ ምክንያቱ
ኢቭን ነዘን ውሕዳት ሃገራት ዝረኽባሉ ዝነበረ ጋዝን ነዳድን ጠጠው ተቢሎም ካበይም ክገዝዎ ከም ምርጫ ካብ ኣሜሪካ እዮም ክገዝዎ እዚ ኣሜሪካ ናይ ራሽያ ጠጠው እናበለት ንቁጠባ ናይ ኤውሮጳ ብክቡር ነዳዲ ክሸጠሎም ከመይ ጌራ ትህንድሶላ መጀመርያ እቲ ቦታት እቲ ጠጠው ከይብል ምባል ከዓቢ ዝኽእል ዝበልዎ ኣፍሪሶሞ ቀዲዶሞ ማለት እዩ ነቲ ካልእ ድማ ከምዚ ገይሮም ብዝተፈላለየ መንገዲ ይዓፅዎ ኣለዉ እቲ ሕቶ ድማ ሃገራት ኤውሮጳ መመሊሰን ናብ ሽግር ናብ ጭቃ ናብ ዓዘቕቲ ከም ዝኣትዋ ይገብርዎ It affected countries downstream, especially Ukraine's neighbor Slovakia. And now Slovakia is furious. Their Prime Minister Robert Fico has vowed to retaliate. He's targeting Ukrainian refugees in his country. Our next report has the details. Slovakia has become collateral damage in the Russia-Ukraine war. The Central European nation borders Ukraine. It has long had a give-and-take relationship with Kyiv. It gives Ukraine electricity and it takes Russian natural gas. That has been the situation since 1991. Since the fall of the Soviet Union, Russia, the main successor state, continued to use Soviet-era pipelines to export natural gas. These pipelines flowed through Ukraine into Slovakia and then ሕጂ እንታይ እዩ እዘን ሃገራት እዚኣተን መዳውብቲ ሃገራት እየን ነይረን ተሸራሪኸን ተሓባቢረን እየን እቲ ዘለወን ደረጃ ቁጠባ በፂሕንዎ ነይረን ኣብዚ እዋን እዚ ግን ኣንፃር ሓድሕድ ይኸዳ ስለ ዘለዋ ኣንፃር ራሽያ ዘይኮነስ ኣንፃር ሓድሕድ ይኸዳ ኣለዋ ተለኻኺምካ ንጥፍኣት ምቅልጣፍ ጥራይ ዩዝኻ ብሓደ ኮይኖም ሰሚሮም ዘይሰለጦም ተመቓቒሎም ክሰርሑ ተጀሚሮም was gonna happen መሊሶም ንውድቀቶም ከቀላጥፉ እዮም this is the reality ማለት እዩ ማለት ድሕሪ ኤውሮጳ ብሓደ ተሓባቢሩ ነቲ ኩነታት ክፈትሖ ተዘይኪሉ ተፈላለዩ እናተመናጨተ ኣንፃር ሓድሕድ ኣንፃር ረብሓ ሓድሕድ እናኸደ እንታይ ዓይነት ውፅኢት ከምፅእ ይኽእል ኦፍኮርስ ሕማቕ ውፅኢት ከምፅእ ዝኽእል እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ብወገን ዩክሬን ዝድፋእ ዘሎ ከም ምዃኑ መጠን ዩክሬን ድማ በይኑ ይገብሮ ኣሎ ወይ እውን ካብ ዜሮ ተበጊሱ ይገብሮ ኣሎ ኢልካ ክትዛረቦ ትኽእል ነገር እውን ኣይኮነን ምክንያቱ ንባዕሉ እቲ ዩክሬን ዝበሃል ሓይሊ መን እዩ ዝደፍኦ ዘሎ መን እዩ ዝድርኾ ዘሎ ብድሕሪ መጋረጃ ምግንዛብ የድሊ ንመለስ ኣብ ካልእ ኣርእስቲ ኣብታ ኣርእስቲ ዘለንስኪ ዝገብሮ ዘሎ ድማ ንስማዕ Ukrainian President Volodymyr Zelensky and his wife had a broad-ranging discussion on Ukrainian television this morning, literally just hours ago before we're making this telecast here today. And one of the big topics, of course, that came up was the Russia-Ukraine war and how Zelensky plans on ending it and what the terms may be, all those critical issues that every Ukrainian certainly cares a great deal about. And obviously with Trump coming to power now less than 3 weeks away, everybody's focused on how that negotiation is going, what kind of So Zelensky ዝገበሮ ኩነታት ድማ ክንሪና ዘለንስኪ Trump can be decisive in ending war. ዘለንስኪ ምስ ሰበይቱ ኣብ ቴሌቪዥን ናይቲ ሃገር ናይ ዩክሬን ኣትዩ ኣብ ዝተዛረቦ ገለ ካብኡ ክንዛረብ ኢና ሕጂ ቶፒክ ኣብ ኤውሮጳ ጉዳይ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ጥራይ ዝኸውን ዘሎ ምክንያቱ ካውንዳውን መዓልትታት መቁፃር ተጀሚሩ ስለ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ መዓስ ክመፅእ እዩ ኣብ ስልጣን ደይቡ እንታይ ይገብር እዩ ሕጂ እቲ ፎከስ ሙሉእ ብሙሉእ ናብ ዶናልድ ትራምፕ ገፁ እዩ ዝኸውን ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ነቲ ገይም ነቲ ኩነታት ሙሉእ ክቕይር ዝኽእል ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ኦፍኮርስ ብዛዕባ ዶናልድ ትራምፕ ብዙሕ ተዘሪብሎ ናይ ቲንክ ኣመና ምዝራብ ንባዕሉ እውን ውፅኢት ዓብ ውፅኢት ከምፅእ ዝኽእል ኣይመስለንን because there's so many expectations ኣብ ብዛዕባ እቲ ዶናልድ ትራምፕ ክገብሮ ዝኽእል ዝበሃል ዘሎ ትፅቢታት ኣዝዩ ብዙሕ እዩ discussions Zelensky and Trump may have had and what to expect there. One of the big bombshell interesting things come off right off the top is Zelensky explaining that actually he thinks that Putin is scared of Donald Trump. Бо чесно вам скажу, що європейці прям дуже сильно дивляться на думку президента Сполучених Штатів, сьогоднішнього нового президента Сполучених Штатів Америки. Від нього багато всього залежить. Факт. Бо він ще раз рішучий. Я думаю, Путін боїться його, тому і робить саме такі кроки, щоб деякі голоси від Кремля все ж таки якось дійшли до адміністрації. ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ ኤውሮጳ መራሕቲ ኤውሮጳ ንኤውሮጳ እኳ ቢዳ ዞር ገይሩ ቤላ ገይሩ ዝጭፍጭፎም መብዛሕትኡ ግዜ ሰብ እዚ እቲ ጉዳይ ኣሜሪካ ትእዝዞ ኢሉ መራሕቲ ኤውሮጳ ክዛረቡ ይኽእሉ ርእይቶ ክህቡ ይኽእሉ ግን ውሳኔ ኣሜሪካ ትገብር ኩሉ ግዜ መራሕቲ ኤውሮጳ ብዘይ ናይ ኣሜሪካ ዝኾነ ነገር ክገብሩ ከም ዘይክእሉ እዩ ትዛረብ እዚ ዋላ ኣብ ቅድሚኦም ኣብ ብራስልስ ተኣኪቦም ከለዉ ጋራንቲ ሰኪሪቲ ጋራንቲ ናትኩም እኹል ኣይኮነን ንስኻትኩም ንራሽያ ጠጠው ከተብልዋ ጋራንቲ ንዩክሬን ክትህቡ ትኽእሉን ኢኹም ኢልዎም እዩ ኣብ ቅድሚኦም ስለዚ ንኤውሮጳውያን ኣብ ልዕሊ መራሕቲ ኤውሮጳ ዘለዎ ጠማምታ ንፁር እዩ ኣሜሪካ ሪስፔክት ዘሎ እምበር ንኤውሮጳ ብዙሕ ሪስፔክት የብሉን
حقيقة كجبروا سلزي كله من الجنزب كبي يقول يوم كانوا حليفهم لتكوينات تلوت زغل حيل كم زي بلهم وتدراوي يقول بسوار يقول بسخون يقول من قدي أي كولونيا so he knows that كنا سلزلوا سبوق يريز فضل أمريكا يس تا وساني تاجر مالتي دونالد ترامب دما جو بايدن عبند قال مراتنا أوروبا يقامون يرومي ما أنصار دو كبل خلول قال أنصار دونالد ترامب تطوق كبل زغل مراحيجن يلني خونه مراحنا أوروبا أنصار دونالد ترامب تطوق كبل عقمية بلونيلو سلزي إذا سلزو خونه فلاديمير بوتين كاب دونالد ترامب تعمي سقال زلون فرز زلون معناته زدلي يخبر زغل أوروبا لما تحريك خونه خليا يزبل زلون that's true حكيو دونالد ترامب فلاديمير بوتين حكونا هنا يزبلك مزلو حكيو ني زخونه مراحنا أوروبا أنصار دونالد ترامب كخيدن كزاربن زغل يلا إذا حكيو إذا سلو زخونه دونالد ترامب ني فلاديمير بوتين كفر هاي زبل زرباجن نانسن استرايز زبلانه معناته دونالد ترامب فلوي هاجر يكونن كم حضر وي فلوي منغستي يكونن كم حضر جو بايدن زي ما حضروا زنبره منغستي كم حضر بنصارو جو بايدن نتكينات نمقصال نمنواح كل زقالو زقبر مراحين يرو انت زمرحون يرو مال قالو تسكالو سلز مرحو دونالد ترامب جن ميك امريكا جريت ما جايز بهال جرهناتو نامريكا دما مس يوكرين اب يوكرين غير كم سراشنا توقاكا يكون كانت ابيها he knows that كوينات بس بيزنس ماني اب هوتيلات انفستس قبري هوتيلات كسرح دحر خوينو سلام رقاتن كله كخلالو بيزنس كعب تخلط خوينو سلام رقاتن كخون كخلالو جو بايدن جن بوليتيكانيا يوم وجي هلا دموز غلق زي كاتو باي ذا واي دونالد ترامب دموز يوصلني خسرت لكم دموز يوصلني زي دموز يسرحنا تهاجر اي تكاس نيوز جن قالت كلهم بوليتيكانيا هذا دموز يوم دوز سكن دموز يوصلني لازم that's also another special thing بس خوينا بتتي 300 شهدي ولا قال انا بريزنت the most 400 شهد خوينا ترجموني يقولون he's a billionaire so for God's sake تي نور حزمات the most by the way to the most شماو دايمبر كل اللايف اكسبنس نات كمان قصدي شفنا بامريكا ስለዚህ كان بريزنت امريكا كل تزخرو غعزو نابتن زبله بمولو መንግስት አሜሪካ ዝሽፍኑ ስለዚህ እቲ ደሞዝ ተወሳኺ ናቱ በይኑ ምናልባት ካብቲ ናይ መንግስቲ ወፃኢ ዝኾነ ክገብር ትደልዩ ወይ እውን ኣብ ሴቪንግ ኣካውንት ናቱ ከኣቱ ዝኽእል ዳኣምበር ገለመለ ይኮነ ነቲ ገንዘብቲ ድማ ኣይደልን ዝበለ እዩ እዩ ዝበሃል ዶናልድ ትራምፕ ሶ ብሓፈሻ ንቐፅል ኒሽን ይስማዓዮ ሽዑ ክመለስ ናብቲ ናይ ፖለቲካ ናይ ኤውሮፓ Трампа. Для нас перемога, ніхто їм все одно не даруватиме ні наші землі, ні нашу незалежність. Питання, яким шляхом. Всі говорять про мир, але коли ми говоримо про справедливий мир, це сильна Україна. Це серйозні гарантії безпеки, недопущення того, що Путін a little bit and so far in the Western media, but you need to see the context of it. And the interesting thing in that is that he says, well, I think Putin is afraid of Trump, doesn't know what he's going to come out and do, but he says that the European side actually listens to Trump a lot. And I think that's absolutely accurate, that the Europeans are literally no one is going to do anything different than what Trump says. So they will all follow his lead one way or the other. I can't imagine any European leader, whether it's Keir Starmer in the UK or Emmanuel Macron, the only possible exceptions might be, someone like Meloni or something from Italy who. So بحفش عن تايم زبل زلوت ميديا دروتيك أقدم من التقصيني كقاتم زغلت ميديا عندي دوت أو بوجي رمنيم دوت سوا سلزي نزل نسكن يوكرين يدالو خمزلو تكوينات أبزبنا دونالد ترامب كودا كم زغل ويون تغلالة حاجز وانت تتوقع بالكم زغل سلزي ترياليتي تكون النت تكوينات تتوقع بالخمسة دونالد ترامب تتوقع بالتقوين ما أبيد زلو نجارات وحديو أبيد زلو دونالد ترامب ني يوكرين تاتو هرتتو تبيلو أوشت حدة ساعات تتوقع بالخمسة غلة تكوينات فلتي أسرع 4 ساعات تتوقع بلي قبل كل كم تاي تبقي شي قمدو أوش أسرع 4 ني فلاديمير بوتين كسعرو لزغل حيل سلازلو no absolutely not there's nothing ني فلاديمير بوتين تتوقع بلا لزغل بايدن زي تتكملو سازي أبوش أسرع 4 ساعات تتوقع بلي قبل كله it's very clear بأفو النجير وين ني يوكرينز وهاف جنزب تتوقع بلي أسوار تتوقع بلي that's it بو من قدينا تكوينات تتوقع بلي زي حسب نسو الزقاء كمزي كاب قالاتو قال تنتين كاز وزاي كونن اب عالمنا بس زعبي بيزنس مان ويول ماركتينج زقبر كم زلنسكري اي مسني افري تايم امريكا خمس صغلو بليونات جنزب حيزو زخيدي لو جنزب امريكا حيزو خيدا بنتاي كم زتو هاين فلتنا من بعد بزع غزي شمنا يزمر حزي زهرمي بنصارو ان فلاديمير بوتين شمكل القل كل زي بريسبكتفول من قديم انتليجنت مراحي زعبا هاجرو كل زكالو خقبر زغل سراويتنا يوكرين سراويتنا راشا دما بفصم زي السعر سراويت مغانو
ዝገለጸ እዩ ስለዚ ኣብቲ ንሳቶም ባዕሎም ነቲ ሚድያ ክኾነሎም ዝደልዮም ዝሸናኽርዎ ዘሎ እምበር ዶናልድ ትራምፕ is actually very clear እንታይ ዓይነት ፖሊሲ ከም ዝኽተል እንታይ ክገብር ምዃኑ ነቲ ኩናት ብኸመይ ጠጠው ከብሎ ምዃኑ ንጹር ዝኾነ ፖሊስን ኣካይዳን ከም ዘለዎ ነጊሩ እዩ ስለዚ እቲ ክውንነት ካብቲ ክውንነት ወፂኦም ናብ ህውተታ ነቲ ህዝቢ ክእትውዎ ስለ ዝደልዮም ንቐፅል ሕጂ ኣብቲ ኔጎሲዬሽንስ ክግበር ዝኽእል ዝብልዎ ዘለዉ What might we expect from talks between Russia and Ukraine mediated by the US? Our correspondent Sonia Falnikar is standing by in the Ukrainian capital. Sergei Satanovsky joins us from our bureau in Riga as Russia is banned from as DW is banned from reporting inside Russian territory. Welcome both. Let's start with you, Sonia Falnikar in Kyiv. The arrival of Donald Trump's special envoy to Ukraine would usher in a new reality for the country. What are President Zelensky's red lines? So ቀይሕ መስመር ናይ ዘለንስኪ እንታይ ክኸውን ዝኽእል ክልተ ሪፖርተርስ ናቶም እዮም ዝጥቀሙ ዘለዉ ስለዚ እቲ ፍሉይ ልኡኽ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ናብ ዩክሬን ክመፅእ ከሎ እንታይ ዕላምኡ ክኸውን ዝኽእል ከምኡ ድማ ብወገን ዩክሬን ወይ እውን ዘለንስኪ ቀይሕ መስመር ክበሃል ዝኽእል ኣብቲ ኔጎሲዬሽንስ ወይ ዝርርብ እንታይ ክኸውን ይኽእል Well, we don't know yet what the Trump administration's definitive plan for Ukraine will be, but we're already seeing here a diplomatic push, a real willingness by President Zelensky to engage with Trump. He's tried to position himself as somebody who Trump can do business with. You know, he's tried to portray Ukraine as being very open to negotiations in contrast to, Russian President Putin, who he says is very, who is still issuing nuclear threats as maximalist demands. And in recent interviews, Zelensky has said that peace talks could involve concessions, which could include ceding Russian-occupied land in the east and regaining it later through diplomacy. This is the clearest admission yet that the war could end without a swift return of occupied land. This is, of course, a very sensitive issue in Ukraine as we ሸንኮለልዩ ኣብ መወዳእታ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዩክሬን ሕጂ እንታይ እዮም ክገብሩ ዝፍትኑ ዘሎ እቲ ሚድያ ንብሓቂ ኣብ ህውተታት እዩ ዘሎ ሚድያ እንዲና ንርኢ ዘለና and that's exactly why ስለምንታይ ንሪኦም ኣለና ዩክሬን ድልውነት ከም ዘለዎ ዘለንስኪ ዲፕሎማሲ ምስ ፑቲን ምስ ዶናልድ ትራምፕ ክሰርሕ ምዃኑ ዲፕሎማሲ ክገብር ዝኽእል ምዃኑ ድልውነት ከም ዘሎ ኢቭን ኣብቲ ዘተ መሬት ብኩናት ራሽያ ሒዛቶ ዘላ ክገድፍዎ ከም ዝኽእሉ ድሓር ብዲፕሎማሲ ክመልስዎ ክግበር ከም ዝኽእል ስለዚ ድልውነት ከም ዘለዎ በንጻሩ ራሽያ ንዘተ ሰላም ድልውነት ከም ዘይብላን ኒውክለራዊ ምፍርራት ትገብር ከም ዘላ ወታደራዊ ጉያ ትገብር ከም ዘላ ኩሉ ዝትብሎ ዘላ ሓሶት እዩ ብግምጣል እዩ ራሽያ ብተደጋጋሚ ንዘተ ሰላም ድልውነት ዘለዋ ሰያ ራሽያ ብመንገዲ ፕሬዚደንት ናቶም እንታይ ብተደጋጋሚ ንዶናልድ ትራምፕ at any time we are ready to negotiate with you ብምባል ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ስቴጅ ኣብ ቅድሚ ብዙሓት ህዝቢ ክልተ ሰለስተ ግዜ ተዛሪብዎ ኣሎ ስለዚ ኣብ ጣውላ ኮፍ ኢልና ክንዘራረብ ድልዋት ኢና ምስ ዝኾነ ይኹን መራሒ ናይ ኣሜሪካ እቲ ኣውዒት ተመፂኡ ድማ we are ready ምስ ኢንጌጅ ክንገብር ኢሉ ቭላድሚር ፑቲን ሰርጌይ ላቭሮቭ ኩላቶም ቶም ዲፕሎማት ናይ ኣሜሪካ ናይ ራሽያ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ መልገፂኦም ኣነፂሮም እዮም ስለዚ እዚ ዝብልዎ ዘሎ ሓሶት ምዃኑ እዩ በንጻሩ እቲ ዘለንስኪ ዝበሃል ክሳብ ኣብዚ ቀረባ ብመሬት ናይ ራሽያ መሬት ናይ ዩክሬን ሒዝካ ክኸውን ኣይክእልን ይደበለ ብላብላብል ነይሩ ድሓር ተገምጢሉ ካብቲ ክውንነት ወፃኢ ዘረባ እዩ ዝዛረብ ዘሎ እቲ ተታሒዙ ዘሎ ንግዚኡ ክነቋርፆ ንኽእል ኢና ንግዚኡ ንሓዋሩን ክትብል እንድሕር ኮይንካ ኣብ ኩናት እንታይ ዓይነት ፀብለልትነት ትገብር ኣለካ ኩሉ ዝከኣለካ ጌርካ ካብ ኩናት ኩሉ ዝከኣለካ ፈቲንካ ኢኻ ተደይሰሊጥካ ይሰለጠካ እምበር ድሕሪ ሓደ ወርሒ እቲ ኩናት እኮ ተረዳዲኦም ነይሮም እዮም ራሽያ ክትምለስ ዩክሬን ድማ መሬታ ክትወስድ ግን ናይ ኔቶ ጉዳይ እቲ ካልእ ሓሳባት ጠጠው ከብሎ ምዃኑ ተረዳዲ ነይሩ ባዕሉ ገዲፍዎ ዘለንስኪ ስለዚ ኣጋይን እቲ ዲስካሽንስ እቲ ኩነታት መመሊስካ ዳብል ቼክ ምግባር የድሊ እቲ ዕላማ ናትና ድማ እቲ ሚድያ ከመይ ገይሩ ከታልል ከም ዝኽእል ንኽንርዳየ ደምፅዋን So in that report, one sticking point, of course, remains NATO membership for Ukraine. Most American plans seem to indicate that is off the table. But I think for Ukraine, one crucial point is that any kind of ceasefire with Russia without a mechanism in place to stop Moscow from attacking it again in future is really dangerous. And Sergei Satanovsky in Riga, but what's the Russian perspective? Is Putin in ሓደ ካብቲ ዝብልዎ ዘለው ራሽያ ዝእመኑ ይኮነን ምክንያቱ ነቲ ኩናት ሕጂ ብዘተ ሰላም ጠጠው ተቢልናዮ ዝኾነ ጋራንቲ ድማ እንተዘይብላ ዩክሬን ተገምጢሎም ነቲ ኩናት ክጅምርዎ እዮም ሕጂ እዚያ ዘረባ እዚያ ብዙ ግዜ እቲ ሚድያ ዝደግማ ንሳ እውን ሓሶት ምዃና እዩ መን እዩ ነቲ ናይ ሚንስክ ኣግሪመንት ናይ 2014 ዝገበርዎ ዘፍረሶ ባዕሎም እዮም ኣፍሪሶሞ ባዕሎም ከም ዘፍረስዎ ድማ መራሒት ናይ ጀርመን ዝነበረት አንጀላ ሜርከል ካብ ቃላ ዝወፀ ምስጢር ናይ ጀርመን ጋዜጣ መጽሔታት ኣውፅኦም ነይሮም እንታይ ኢሎም ንፑቲን ከነሽክዖ ኢልና ኢና እምበር ሲሪየስ ላይ ኮናን ፈሪምና ጀርመንን ፈረንሳይን ሽዑ ነቲ ውዕል ኣብ መንጎ ዩክሬንን
راشا استقبره جارانتورس ويون أو حستيا نير تعلم ما قلنا من تاينا فرينا إلى هنا نبوتين مرة قربا محزوية بوتين جرمن زعربي لازم جرمناويان بس بوليتيكانياتنا جرمن تبغزم دنازو نبري أب جرمن كاسل زغمة زنبري جرمناين بقربا يكرر زغنير that's why تنقدي تناين داد ناي ساعات زمدنا نتب عمق زنبرنا أمريكا كسب فريز فترة الله نزيد ما أمريكا كت فرصة دل نيرا يفلت ويم جرمناين نزي جن تاع بوليتيكا كمي زلو كمون نزي ميديا زي نزي قبل أنت أرزي ربحازي تتعوز بلا سلا زغني برت بوجرا يمزر دوم جرمن نزي جرمانيا متقلي مامو دايجرم تبعول دايما دايلوم كتحلل ويلوم يمجرم ني يوكرين بحبوا تبقوا يروا تهدروا مدلات كساس قبروايو دحريو كفرسوا مخانا لذي مني نتبعول تقليمو كم بحد شكينات كم زول لحظ قبري السامية لذي هجد ما تقمت إلى مابزي راشا تتألم كل زي لو كانت تزبي يدهم قروة مالتي بتميديا جرم ready to negotiate. Well, just he claims he's ready. At his press conference 2 weeks ago, Putin said that Moscow was ready to seek compromises, but not at the expense of its own interests. Later, Putin's foreign minister clarified what Russia considers to be such an expense. He made it clear that Russia wouldn't be satisfied with just freezing the conflict instead of reaching a proper peace agreement. One of the sticking point for Russia could be Ukraine's potential NATO membership. So Lavrov said Russia can't accept that the membership would be postponed, as what the leaks from Trump advisors suggest. Putin started this war trying to block Ukraine from joining NATO, so for him it seems to be crucial that all the sides formally agree that Ukraine never enters the alliance. So yeah, at least أبزيا تزارب والله بوجن راشا تمرقت ناتهم نتصوريو ني discussionist ني زتين وكله دلوقت معهم بقول ما نقدر قليتهم تاون كوك أي مسمار ناتهم جن أبستفلا لي مرقتي جزية زقلت وان زنت روان نيتو كأتو يوكرين زبل دربا بفتهم تقبلنا زي بلو مخانون كبر ما نتكوينات نجزيو تطوع بيلكا سرقي لافروف أبزغار بعض بلو يزغا نتكوينات نجزيو دوا بيلكا فريز جيركا زخانة نجار كتجبر إزاي نقبلون نايلو وعنياتو تكوينات سوم سعر ولو لازم نجزيو مقرأ صفصق جبرنا بلا بلا مالت نتكوينات تتقيم كا نتكوينات من وح نرني يوكرين كم بحدش نخود دبن نكعد تقن سراويت نخجبرن أسوار نختبون جزية مش ماسل زغني الزون أين فكرنا ندليز لنا إذا تسلام تقينو نحوارو في التحكر كبلوك خلاله تني حوار في التحكا مزح جزء له زي متأمان بخميك جبرخل أبت أولا كفيلكا حدا من قدك فترة اللي تخون بحفش راشا جرانتناتهم تايو حيلوم يجرانتناتهم نزيوم أمينهم قال ملزق أتويلن حيلوم يجرانتناتهم كون زغل لذي جبروز غلو سمم ولا وانت جماعت لهم تمزيوم من ساعتهم وانت داليهم كسون حلو سلزغونو كما تزغل يلن أبزبلولي تراهم كسمام عزغلو برك هو زي حجي نزيوم أمينهم كم زغ جبريهم كم زغ خوني يلقى سرب أي كلني because نويه جزية بحالة سلزغلو أتمت الأمن ترجع حكام خادن وتدقق مثل زي What Russia also finds unacceptable is that British and EU peacekeepers would be stationed in a demilitarized zone. That is what Kellogg has reportedly planned for Ukraine. Basically, for Moscow, it would mean that NATO soldiers and probably long-range missiles would be located right at the Russian border. Now, what we didn't hear from Mr. Lavrov this time is that Russia wants back the Ukrainian Zaporizhia and Kherson regions. These are the ones that Russia had occupied, then declared Russian territory, but then lost to Ukraine again. Last summer, Putin mentioned this as a prerequisite for any peace talks with Ukraine, so maybe it indicates that the Kremlin is open for a compromise on this issue. Sonia, the Ukrainian people have displayed enormous resilience so far against Russia's invasion. We heard some of their voices in that report. What does President Trump's return to the White House mean for them? بحفشة التكونتات قالك فعل كابتن راشا مريتنا تايلات وزعوجته زي تقصاصرت مريت على كاب يوكرين مالتي بزخا تاكل تشعين شدشتين دي شوعاتن ندحر نيتو يوكرين بقدي نام نيتو كنت واينا ندحري لكم يلو 4 زوباتاتنا يوكرين راشا بوكينات توزدو مخانا الزدما سكيورتينا تا جرانت تقبر ندحرو خينا نيتو ابز كباب زك قرب كم زي بلو كتقبر سلازخونات إلهم نجيرهم نيرهم تكوينات كجمر غلو سلازي إكزاكت نزوم بوتاتات ياتهم كباب زبس حق كفالنا تقصاصيرات ولا عجوان دي ترفاقنا له أجلك كفال نيغوسيشنست نزي مريتزي كل لاينا بنا كياتوي زت سلام يلا نيلهم نيرهم من البعد نتزي تقصاصر وزلو بوتاتا تقطفوا يخلو خونو من البعد انتخوني
سوون ديبيت كتعرف زغلي يجيب زلو اجينا مالسنا بتنا اوروبا صقم struggling to hold its ground. Russia is mounting relentless aerial assaults. Missiles, drones, and bombs are inflicting daily damage. And on the ground, as the Russian forces continue to advance, Russian Slovakia has been raking in for decades now. But that money stopped flowing on Wednesday along with the Russian gas. This has enraged Slovakia Prime Minister Robert Fico. On New Year's Day, he made this speech. In world politics, it absolutely applies that it does not matter whether elephants love or fight. The grass always suffers. I do not want Slovakia to be such grass as we see these days when the transit of gas through Ukraine is stopped, which will have drastic impacts. So زي ما راح زي حركة كابتن common sense تغطى المراحيو common sense مع الدماء حزبي سلوفاكيا مريتشوا نربحان نتقمنا حزب سلوفاكيا دما يكسر زغل أبي أوروبا نريو زلنا دبا أب فرنسا استمرحي أب جرمن استمرحي بوليتيكا يعني ربحا يوكرين يكسر يزبل أب فرنسا استمرحي ربحا يوكرين يخسر يبل زي كابت كومن سنس زوات زربايو هذا مرة حزب انت مريتشوا نتهاجري كجلجل زغل نتهاجروا ناجلجل خلو كم توساخ نخالو تهاجر دما كتاك كم يخل نبر نهزبو ورجيتشو نخالك كجلجل زغل يلن زي زربازيا جرمن مشر قدات وصاي زلا أنا لينا باربكس فولتايا أنا حزب جرمن تايبل بزي قدس نيوكرين يكحق الزليل أبقى بستيج مالتي نيوكرين وين لما حقواسي لازم بلتي إذا تاي مالتي بتكبر دما نوعين أرينا بجرمن زرب كابو جنزب كل ناي تهاجر زول هابتي قحقهم نبي يوكرين يمسلي دمو تيكو طبعا ناي تهاجر لو ناتو خلو شجرنا قاتم خلو نعوك فتحوا ولا حنت سقم تخي قبروا زرب كابو جنزب من منزعهم ناب يوكرين كسدوا يتراي جغا إذا كنت يدل له أنا بسنك زكينات زبنان حجرنان كبادم وي ونشجر كبت أنا عند اللي نازلنا لازم أفتكر قبل لو حزبنا سلوفاكيا قداي كوني يبلوني زبزلو قل ما نسمعيه براسلس أقولني زلنسكي زلو واشنطن ونكميو باي ذا واي نزل سبزي فتنغطلت من تخايد النيرو أملاخ الله خاص زبلو يزلو لذي أجاي تبدهوتات تامونغو يوروبا زلو كنتات ساكندي ناب موسكو خيد مسبوتين تراخي بنيرو تنداد بجا خايت عصو نيلوس انا اين عصوكم نينا زعصوهم او تركو خيتكم زلو حيل تاتيوم يلو On all of us in the European Union, but not on the Russian Federation. Fico accused the European Union of trampling on Slovakia's interests. He said his country was collateral damage in the war between Russia and the West. And Fico holds Ukraine responsible for this. Slovakia will lose out because of Ukraine's decision to stop the gas flow. They will lose about 500 million euros in transit fees. That's about $518 million at today's exchange rate. Losing more than $500 million is bound to sting, and Fico is furious. He has accused Ukraine of sabotage, and yesterday he threatened to retaliate. So حفشة كابت ترانزيت بوز حلف زنبرة غاز كبابي فرق بليون جنزب رغم نيرم which is نيشتي حقر سلوفاكيا بتاعما قداس جنزبيو ندادي رغم ترايدي كونس ناي ترانزيت جنزبوني رغم نيرم يمسلت بزح ربحاتات اللوي تيجاز بوك حلف كله أنا as we can see إذا تطوب مبالو زلنسكي زخص رأيبلن ببليونات جنزب كابي روبان كاب جلن سلزاتو زلو he has no problem ني سلوفاكيا جن أقداس ينيرو بخلو بتي ندادي كاب كالب بخبور كجوز خوداديم كم دم تناي ترانزيت زرابوز نبر بحد ما كتعرفي سلزي this is going to be نعتاتمون كبيد نجر خون كم زغل مالتيو قبل ملتنات تاي خون غلكه in Europe. Sabotage, and yesterday he threatened to retaliate. I announced that we are ready to negotiate and agree in a coalition to stop electricity supplies and significantly reduce subsidies for citizens of Ukraine who are located on the territory of the Slovak Republic. He is preparing two measures. First, he wants to stop sending electricity to Ukraine. This could plunge the war-torn nation into a deeper crisis, especially as Russia keeps targeting the Ukrainian energy grid. But Kyiv may have a solution to this. Poland says it's ready to help. It will step in if Slovakia pulls the plug. This would thwart Fico's first plan. So he's come up with a second one. He plans to cut subsidies to Ukrainian refugees who are living in Slovakia. There are almost 7 million Ukrainian refugees spread across the world. Slovakia houses over 130,000 of them. So, رايوتي هل قابي أبتحوا مالو سلزين تايز بلزلو نزي كنتاتي بتاعم تقطع سلزلو قبل مالسك وزغلو نابنت إلكتريك ناب يوكرين زعتو كابتي سلوفاكيا بزحني يرنعوك بات كوي خلي ويتطوك بلا يخليو
راشيا نتي ناي إلكتريك تتغرسنا يوكرين نولو زلا وسها كم سقمتي انتاي تسقم كفتر خلك بحال كله بنتعر بولند بنيو نتو كينات كقصل تدلي سلازغونت نتوسانا ناي سلوفاكيا زقام ندادين سوم كبو خمس غول إلكتريك سوم كبو خمس غول سوري يبللو بتخالد ما 230 شح سدتنياتات أوزلو نعم زوهاب زلو دقما كله تطو قبلو خمس غونه أول مالتي سلازا عبيدو بزلو قبل ما تسكب كفتني زخان تايزريكا كوينات حد بأوروبا جميرو خمزلو تي يوكرين بحال دما مسرا شاطر يكونه مسكالوت قرابت هاجراتون سبوق زمدنا كم زي بلو إن نرزلنا نحت حد كام بلاد ما كل جزء أب جزء سعرات زكاة كونتات مخانون مجنزابير اللي بزغين بتي أتكونتات سبوق هاي كوننزلو أوروبا نزلنا دما عبد الواقع كل وزغ الكونتات مخانون مجنزابير اللي نايلومي RST أبسي كود كفتني please like مقبار support مقبار تقف محب أنا تنهان جبرو تعري تجبرو ودما قبل بينا أنا مزجن معناته بزوج جزين بزوج دخامن يوسجينا زين أجرات كم زجيرنا للخل دمات علامة زينات رايدة كونسي تحقق لنا سئلي كنوسد كم زلنا معناته كم يجرم بكيلا تازو مسؤول سبات كيرم سبكة تعلو خمس غلوين عن رزلنا نزيد ما لبيمكان نقيه كالون كتسألنا كتكلا لك كتعوة اللي تخينك لو مارس أبزغودي كم وترو بقولنا كحق الزغل مع عالمنا بارتفيشال انتليجنس ببلوكتشين تكنولوجي كمون بروبوتات تحن ببلو زلا انت عينت من قدي ويقعزون توصلنا يزوات عنا نزبل حتوك حجز منتال مجمريا أبحانت سراح أبحاد عودي سيرتيفيكيت ويسراح يزك نبري مبال صبغ السانة يكونن انت هيدا مجمريا نتو تكنولوجي زحن ببلو زلا حدش سيكترس أبو ينفسخ نقبر لنا بمن قد ستوك ماركت كمون نبع الكريبتو كرنسي فليتنا استوعيلنا كنتك أملهم كنكلال لنا إذا عدل إذا زدقام عدلون أيقونن كالي دما نتي تكنولوجي كي واحد نخلو كن مهارو كن بقاسا لنا انتاي عودي كن فلت لنا إذا تماهيري كن حجزي كونس كن بحدش كن مهار كن بقاسا لنا نعوز حقس بروغرامات دمال لنا آتيهم رايوو حقس